أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا آیا تو ندیس کے بے شک کے مادیم داتگند شیطان کافرانی گورا کہ آہاں گوات دند گلایگ رنگا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا نی تو اشتاپ مکن پا عذابا آہانی سرا بے شک ما پورا کنے آہانی حسابا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ہما روچا کہ ما مچ کنے پرہیزگاراں مزن مہربان گورا مہمانی یہ حالتا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا او ما سردیان کنے گنہگاراں دوزہ نیمگا تنگا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا بیت نکن چا آہانی دستا سفارش کنگی بید ہمیا کہ آیا گفتگ چا رحمانا قول و قراری